Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silin sang puya Health Minister Dr. Aizawl thanglena hovin Mizoram chunga COVID-19 rikai mu chuat en kolna tur COVID Care Center siam bel dan tur ngai tu ani Aizawl Municipal Area nizan jan laya tangkhan inkar khipon ani le a COVID-19 rikai test be pui thak mek ani ram chung adar kar somni political da chung khan sample noi som pakhat singruk sang thum test manani Prime Minister Narendra Modi chuan zirna kalphung thar National Education Policy 2020 chu kumzabi somni pakhatna a India ram kong thar zo tir tu turani ati Health and Family Welfare Minister Dr. Aizawl thanglena kai hroin vo in khan Mizoram chunga COVID-19 rikai mu chuat en kolna tur mun abikin COVID Care Center CCC din hun thlir ho ani a tundin muna Mizoram chunga district sangshanga civil mi COVID-19 positive en kolna tur COVID Care Center puan felto somthum pathum om thu tarlan ani a tundin muna chuan Aizawl district ti lo chu ngai tu omlutuk lo ni in langma se atulanga CCC atana man tur dabzui zela poimo anti Aizawl district abik takin Aizawl khopuile chevel nai waya CCC tur ngai tu bel atul le hriat ni in atlembera mi sangni zanga vel tal voi khate en kol thena tur CCC ngai tu atulin an hria ani CCC chu doctor le nurse ten an omchil reng thina wangin le sarkarin in kai shuna mumal tak adwana wangin mi puite tan ngai thatlo na tur omlo thu tarlan ani a CCC ta na ruat felto amun ma che thatlangai te po rang takati fel zungjung ani theinan ro mana siamani bok heng baka hian quarantine center ta na man mek then khatte CCC ta na thak dan tur po soi howani voin thu khom hian quarantine center le CCC a bol hlo then fai chungchanga sarkar lai puin in kai shuna dana siam tele Mizoram chunga har sanate soi ho ani nuwa Health and Family Welfare Department UDNP Department le Aizawl Municipal Corporation ho tu ten tun ai thazok le fel fai zo ka cheng hoi le song bol ni dan tur ro man siam turin an ti ani tun naya abigin Aizawl veng sangshanga COVID-19 positive mu chu an tama wangin Aizawl Municipal Area huam chunga ni zan lai tang khan in khar khipon ani le a Chief Secretary Pulalun Moy chongo chuan ni zan khan he thu pe khi chu in ni zan lai tanga man tran turin hapta khat chung o turani a ni som pasri zandar som pani thleng in kar khipi puan ani he in kar khipna hnoya hian ni tin cha khailam na dam doile mamo sang local level task force rom man hnoya lam khom the siamani a sarkar pisa atlem theng ber kaltura rom man ni se ti ani boka undergraduate exam lai te ero exam chun som turani don ani Nimin Khan Trileng kai tharan punjela wang hian malak dan tur ngai tuin Health and Family Welfare Minister Dr. Aizawl thanglena hovin thut khom han mo ko ani a COVID-19 pungzel tur ven na le tundin mun thirin COVID-19 frontliner 10 an na thatak le chaktak an tho theinan malak atul hriat ani a contact tracing surveillance le sample testing rang takati ani theinan ruam manna mumal taksiam ni se antia sarkar lai puya Ministry of Home Affairs in kar khip thadulna da turdan unlock 4.0 guidelines asiam clear chungin le atulanga Ministry of Home Affairs ron chung zelin thunei tu poimo ten ro man asiamin malo la se ti ani nimin ve khan Health Minister ho hiam Dr. Thian Big ne ten Mizoram COVID-19 positive case chungchang soi hova Mizoram COVID-19 positive te din hun soi ho ni in COVID-19 positive damdoin en kol ani dan tlang pui tarlan ani a COVID-19 ve en kol te damdoin atanga chhotir dan turpo kiltina tangin ngai dan sang tho khom ani a Mizoram man tur discharge policy mumal takne tha antia hemit ngai tu tur committee an din ngalani he committee din thar hian khovel mun sang COVID-19 ve te en kol dan kalphung anjir ba ka Mizoram chunga COVID-19 case ni phung anjir chianga Mizoram ta na him theyang ber turin ro man an siam don ani he committee a hian public health professionals microbiologists physician university professor tele hetiang lama thiamna ne bi neite antela khovel mun sang azir chena atang COVID-19 rikna tho dan te soi ho ani a hena na hi na thara ni wangin ani phung hriat a har thule ngai dan nge tak siam a har sa thin thu po soilan ani Voin Khan Zoram Medical College Laboratory a COVID-19 velo endik tur sample sang khat chuang enani a district dangba ka Aizawl rin hel kai chin sample tam tham tak la khomani ni zana result thar bera Mizoram COVID-19 positive thar somni mu chhuale ani a ti hian Mizoram positive kai mu chho to za thi sang khaja thum somnga pathum mani a enkol lai mek zaruk paruk omin enkol dam to hya vain zasri somnga antlingani Zoram Medical College RT-PCR mangin mi som parukin an kai ti mu chho ani a Aizawl district vekan ni a positive mu chho zinga hian
bong ko na nau sen tharuk mi atela mel thuma nau sen thasom mi atel bokani ram hlun no ta mi pa pakhat bung ko nursery mi pa pakhat zotanga me che pakhat chonpuya mi pa pakhat ITI venga mi pa pakhat chaltanga mi pa pakhat darlona me che pahni antel bok heti lai hian an kainal hriat theilo falkona mi pa pali le me che pakhat an omani Kolasip district truck driver Uttar Pradesh le Assam cheng bairang te chege test mi pathuman kaya lunglei district BSF si pai pakhat Assam atanga lo lut quarantine facility om point kai ti fin fia ani Sarkar le pu scheme Atma Nirmar Bharat ANB noya COVID-19 thlenga wanga tangkhang har sina tok ten hena bu file chana semani a supply department kaltangin namdang mi khwal tangkhang te National Food Security noya ration card nei velo te le state sarkar atanga ration bu fai dong velo hena thakata tan bu fai thonin mi pakhatan kezinga zelin semani a hemia tan hen central sarkar atangin bu fai metric ton zerok samruk paret point panhi panga monito a mi singhi sangthum zerok samko pali hena pek chu ani ANB scheme noi atang hian chana metric ton somthum pakhat moni boka mishing sing khat sangni zare somseri pakoin andong theya adong tur mi puite hena semzo de ovek ani to ani heng bu file chana dong tu tur te hi district sangshanga DCSO le DC te kai shunein khan anni a DC le DCSO te hian atul danang zelin khotin le bank tina local level task force te tho puin bu file chana athona pek tur te hi anjong suak thin ani Lai Autonomous District Council noya Sports and Youth Services Department noya Wayne Khan Football Academy honani LADC Executive Member Sports changtu pu sila lungmona chuan LADC sarkar chuan infirm miten ma an son theinan theitop chuin ma ala reng ti soin shrileng wangin du angin malak na chunzom theilo niloma se Football Academy changtung tak honani ta chu thilchin chiatla kani a infirm mi te chu tumruna le do theina nen lotling ngai turin tranla se ati sports officer pu thatluna chinza chuan Football Academy honta ka ama saberatan infirm mi Academy lu tirte ti felvek toni in COVID-19 wangin tundin huna atakin bultan ngal the niloma se borok omdana zirin ani dan tur anga kalthoi be se ni ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Ramchung Aadhaar card somni political sungkhan sample nuai som pakhat singrup sangthum test manani a heti hian rampuma COVID-19 sample viable changa nuai somni le singkwa sangsari zakwa samsari panga test oni a India chu khovelani khata test number polani zela ramchunga laboratory sangkha zaruk samko pasari man mekani a thani chunglakin test tamdan hi alet thum le point pani line pung mana tundin mana mi makta doi khat zela mi singthum sangsari don test anga chutani a test zathi pungma se shikai mu chu zathi za pariat point panga chawani a dakar somni political chungin shikai en koldam hi singsari le zare somriat an oma vain shivei en koldam to hi noi somthum panga singa don anni to a hei hi zazela somsari pasari point paruk panga ani tuna shivei me khi zap somni point paruk paret anni thu union health ministry chona soibok heti lai hian darkar somni political chungkhan shikai thar singkwa sangrukle zanga somnga pakhat mu chu ani a vai shikai to zongjong hinwai somli panga singrup sang ni le zali som panga anom to a tundin huna shivei en kol mek noi kwa singli sangthum le zali somre tanoma darkar somni political chungkhan sangkhat zanhi pakwain an thi pui le a vaya thi pui chu singsari sangruk le zanhi somsari pakhatanam to a hei hi shikai tanga chutim za phat point prok pasari ani Prime Minister Narendra Modi chuan zirna kalphung thar National Education Policy 2020 chu kumzabi somni pakhatna a India ram kong thar zo tir tu turani ati Vana National Conclave on School Education a he thui soin pumodi chuan India thar de na konga tumna be se na le mamo ti hlotlina tur policy tharani atia tuna policy thar chu kumli kumnga liam ta chung abo se tu minga mazat thorim na wangani ati pumadi chuan preschool chu no pangtan pon lam nun jirna masa ani atia ramin preschool atanga zirna tinwam tu zirtir tu thiam ataka thil ti manga zirtina pethiam le zirdan thar muchok thiam ramin amamo atia Prime Minister chun zirna ol samle tharlam tilar atul thu soibok Chanchinthar cheti topna na tang pui Health Minister Dr. Aizawl thangle na hovin Mizoram chunga COVID-19 shikai mu chot en kulnatur COVID care center siam bildan tur ngai to ani Aizawl municipal area ni zanjan lai tangkhan inkar ke pon ani le a COVID-19 shikai test be pithak mek ani ram chunga darkar somni political chungkhan sample noi som pakhat singrup sangthum test manani Prime Minister Narendra Modi chon zirna kalphung thar National Education Policy 2020 chu kumzabi somni pakhatna a India ram kong thar zo tir tu turani ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu